Ngiyanibingelela nonke balandeli baleli khasi, ngiphinde ngibonge kakhulu ukuthi nithathe ithuba lokuthi nibuke futhi lama video. Lokho kuyangigqugquzela kakhulu mina ukuthi ngiqhubeke njalo kuloko ngikhipha amavidiyo. Ngithi ngiyabonga nje kakhulu. Ngaphandle kokunimoshela isikhathi, umuthi engiwuphethe namhlanje ngiphethe umuthi obizwa ngokuthi UDAKWA. Lo muthi-ke lona-ke usebenza kakhulu isigaxa kuwona, isigaxa sawo wona lo UDAKWA. Lesi sigaxa-ke lesa lo muthi uyakwazi ukuthi mangabe mhlambe ekhaya unenkinga yokuthi njalo kunezinto ozizwayo ezihamba ebsuku, noma masuvuka futhi ekuseni uvuke kunamalobe engazi ukuthi kunento ekade ehamba ngathi yinja kodwa mhlambe enkulu, uyasola ukuthi kunemfene ehambayo egcekeni lakhe ebsuku, noma khona isilwane esithile sobthakatha esihamba ebsuku. Uyakwazi ukuthi uthathe amavovo noma uthathe izinsipho zotshwala uzihlanganise nalo muthi bese uthela egcekeni lakwakho, isenta nje egceke uthele khona. Mazifika-ke lezi zilwane lezi zifika-ke bese zifika ziqala kuwona amavovo la ngoba ziyawathanda amavovo noma ziyayithanda insipho lezi zotshwala. Uma ngikhuluma ngey'nsipho khona noma amavovo mhlawumbe kuzokwenzeka kube khona umuntu ongazi, ngikhuluma ngale nto yokuthi uma ngabe ukhama utshwala besintu noma utshwala besiZulu bese kusala-ke lezo zinto lezo-ke eziyizinsipho noma ezingamavovo. Mangabe-ke seyifika-ke leyo nto leyo eyisilwane ifika-ke idla lamavovo lawo osuwaxube nalo muthi-ke ibese iyadakwa bese engabe isakwazi ukuhamba, bese bese kuthi-ke ekuseni-ke wena uze uyifice-ke isahleli lapho la ibihleli khona ngoba amalungu omzimba asuke ekhathele wonke ngendlela eyisimangaliso. Mangabe-ke usuyifica-ke wena lapho ekuseni-ke sekuwena-ke ukuthi ubiza umphakathi noma wenze njani noma ungayihlinza uyidle, ngoba abanye-ke imfene uma bayifika kwakhe umuntu uyayihlinza ayidle noma akhiphe lezo cubu lezo. Kodwa-ke kuwena-ke ukuthi wena usuyenze njani-ke imfene uma ngabe usuyibambile-ke kwakho, noma ungabiza umphakathi nibone ukuthi nenze njani, ngoba yona izobe ihleli phansi ingasahlulwa isihlulwa ngisho ukusukuma. Lo muthi-ke futhi-ke uyasiza-ke uma ngabe sithi unomcimbi ekhaya noma uzoba nomcimbi. Uma ngabe uzoba nomcimbi uyakwazi ukuthi uyenze intelezi, uzoba nomcimbi omkhulu ohlanganisa abantu, uyenze intelezi ugcobe lesigaxa lesi usifake emanzini bese uyachela egcekeni. Lokho kusiza ekuthenini-ke abantu-ke bangalwi egcekeni, ungathi unomcimbi egcekeni sekuxabana abantu bayalwa bashayana abantu kuya le nale nale. Lo muthi kuyasiza ekutheni ubakhathaze abantu bakhathale, badakwe bakhathale bangalwi. Futhi ungakwazi-ke lo muthi lona ukuthi ucwecwe kahle isigaxa sawo bese kuthi embizeni la ufake khona utshwala bakho besintu ufake phakathi isigaxa, ufake nje sihlale phansi kanjalo. Bazoloku befika-ke ukha nje utshwala ukha kanjalo, nabantu abazobe bephuza lo tshwala lobu omnalo muthi nabo kuzokwenza ukuthi bangadakwa balwe, ngoba abantu bayahlupha abanye mase bedakiwe bayalwa, bazokhathala nje balale phansi kanjalo. Wena-ke usowavusa ngakusasa ngoba bazobe bekhathela amalungu omzimba njengabantu engazi ukuthi abanye badakwe bayibhoshele ngendlela esuke sekukhathele ngayo amalungu, asuke sengekho ngisho amandla ukuthi umuntu asukume ahambe ethoyilethi noma kochama. Kodwa-ke lokho kusiza kakhulu ekuthenini bangalwi abantu ngoba bahlupha kakhulu abantu abasebephuzile. Lo muthi-ke lona futhi-ke uyasiza ekuthenini njalo uma ngabe mhlampe uzokwazi ukuthi ugcobe isigaxa sawo bese uyasomisa bese futhi usifake emanzini la bese ugeza iy'nkomo zakho okanye iy'mbuzi. Usiza-ke ekuthenini-ke ingalokho yihlalwa zimpukane, noma impukane uma yihlala kuyenzeka ihlale kanti kunendawana enesilonjana igcine isiney'bungu mhlawumbe inkomo noma imbuzi okanye izimpethu. Lo muthi impela uyadakisa nje impela ngoba wenza into ibe yisula iphelelwe amandla. Iwona-ke bengikuphethe-ke ngalo muthi UDAKWA. Ningakhohlwa ukuthi lo muthi UDAKWA-ke uyangena kakhulu ey'ntweni ey'ningi nje, iy'ntelezi, imithi yokushunqisa uyangena kuyona kakhulu. Abanye bawusebenzisa mhlawumbe uma ngabe ukuthi unenkinga, kunomuntu onenkinga njalo hlale njalo abe spring afuna ukulwa, bayakwazi ukuthi bamphambanisele bamphuzise lo muthi uma ngabe efuna ukuhlala ngephisi noma ngoxolo kahle, ukuze akhathale amalungu omzimba ayeke ukufuna ukulwa, ikakhulukazi uma ngabe esuke sephuzile.
noma esedle amambawu. Ngiyabonga kakhulu uNkulunkulu anibusise. Ngiyacela futhi ukuthi njalo kona konke enikufisayo okuhle kuphumelele. uNkulunkulu abe nani. Amen.